Барлык галемнәрне юктан бар кылып, тәрбияләп, иксез-чиксез ризыкларны биреп торучы, нигъмәтләрен биреп торучы, шушы бирелгән ризыкларга шөкер итеп яшәгез дип әмер итүче, шөкер итүчеләргә арттырып бирермен, мин алардан разый булырмын, шөкер итмәүчеләргә, küfürlük kılучыларга, зарланучыларга ise минем газабым катыдыр дип әйтеп, кисәтеп торучы Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә хамд саналарыбыз, мактауларыбыз булып торса иде. Сөйекле Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең үтүреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Allah Subhanahu wa Ta'ala her barçalarımızga da özünün rahmetine, rizalığına irişirlik itip yaşarga, ihlaslı gameller kılırga, Kur'an bilen, işitkenlerimiz bilen, anlaganlarımız bilen gamel kılırga, Peygamberimiz üretken hadisler boyunca yaşarga, Rabbimiz Allah Subhanahu wa Ta'ala nasip etseydi. Ник дигән вакытта кыямәт көне бар. Намаз сайын укыйбыз, Малики яумиддин. Кайбер кешеләр бик күбесе тиз генә укыйлар, мәгънәсен белмиләр, иң мөһим укырга диләр, әлбәттә укырга, ләкин мәгънәсен аңларга кирәк. Малики яумиддин. Кыямәт көненең хуҗасы ди. Ул дөньяда да хуҗа, ләкин безгә Аллаһ Тәгалә монда ирек бирә. Сайларга ирек бирә. Яки бу якка кирип китәсең, яки теге якка кирип китәсең. Яки сулга, яки уңга. Ләкин кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә үзе генә хуҗа. Үзе генә хуҗа. İndehu illa bi izni. Biz onu okuyuz Ayet-ül Kürsi'de. Her namaz sayın diğerli okuyuz, namaz артыннан okuyuz. Bir kimde Allah'ın rıhsatinden başka ikinci birovga şefaat kıla almaz. İlla bi iznihi. Allah Teala'nın rıhsati bilen gine. Şuna göre hoca ol, hemmene şu cemaat ol Allah Teala karşısında cevap birisi bulganga göre kişi her bir işin hem her bir sözün ölçep silerge hem işli turgan işinin nindi iş ekenligi hakkında oylarga tiyiş. Mene bu cemaat ilikkegi izgilerinin bu maksatları cemaat. Bu maksat. Allah Teala'nın rizalığına erişu maksatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vaktinde sahabelerin çakıra kiligiz eliminim mengadı.
Бүтән бер нәрсә дә керми бүтән. Ризыгы битмичә дөньядан китмәс дип Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Нәрсәне әкрен генә килә торган ризык булса да, әкрен генә килә торган булса да, аны ашыктырмасын ди. Ничек ашыктыра кеше? Менә тели яхшы машина алырга, тели яхшы квартира алырга, яки башка нәрсә. Ләкин ул теләгән әйберне әле алып булмый, мөмкин түгел. Акчасы юк. Ләкин җәмәгать, бурычка алып алырга яраса да, кредит белән алу харам бит инде. Аның турында ишеттек. Беләбез. Менә ул шушы юл белән ул ашыктыра шушы малны. Аллаһ Тәгалә анарга язган, ләкин киләчәктә күпмедер вакыттан соң язган ризыкны ул хәзер харам юл белән ашыктырып ала. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ла яхмиленнакум" ди. Сезне ди мәҗбүр итмәсен ризыгыгызның әкрен килүе сәбәбеннән ди башка юл белән ашыктырырга ди. Ягъни харамга кирмәгез ди. Харам ашамагыз ди Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Харам ашамагыз ди. Бу җәмәгать, бу кешенең тормышы хәзер харам. Инде ахиреттәге газабансы катырак. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы ди, миңа каршы булып эшләгән гөнаһларыгыз аркасында ди, сезгә ди җәзаны җибәрәм ди, сезне тәүбәгә китерер өчен. Кайбер кешеләрне Аллаһ Тәгалә тәүбәгә китерер өчен җәзаны бирә дә әзгенә. Ул кеше аңына килеп китә, чимиткән шикелле, инә белә төрткән шикелле. Һәм шушы кеше җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең шушы зур гөнаһсы өчен җәза икәнлеген аңлап ул тәүбәгә килергә тиеш. Җәмәгать, вагызны бүлеп әйтәсем килә. Әгәр дә җомга вакытында имам вагыз сөйләгән вакытта кеше берәрсе кулына әйбер ала икән, телефонмы о берәр ташка ырынса ди, элек бит инде паласлар җәелмәгән, җир идән булган, ташлар да булган. Шушы ташка тотынса ди, мен мәссә хаса фақат лага. Ул кешенең ди җомгасының ди әҗре китте ди. Шуңа күрә килгәч утырырга тиеш кеше һәм янындагы кеше белән күрешергә тиешле түгел. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Иза култа ли сахибика ансит." Кайбер кеше әйтергә мөмкин. Кара нәрсә сөйли. Күз кысарга мөмкин. Янәшәсендә утырган кешегә кара нәрсә сөйли. Ишеттеңме? Мыскыллап. Һәм әйтергә мөмкин бер нәрсә. Кара, ана кемгә сөйли? Ул сиңа сөйли ахырсы, дип әйтеп. Мәсәлән, яки шушы кеше янында утырган кеше әйтсә, дәшмә дип әйтсә. Шушы дәшмә дигән кешенең җомгасының әҗре китте. Менә без моны җәмәгать белергә тиешлебез. Җомгасының әҗре китте. Фақат лагаута ди. Начар сүз әйтмәде җәмәгать. Киресенчә, теге кеше нәрсәдер сөйләп утыра. Әбу Анарга дәшмә дип әйтә. Иза култа ли сахибика ансит вал имаму яхтуб фақат лагаута. Имам хутбә сөйләгән вакытында янәшәңдә утырган кешегә дәшмә дип әйттең икән, җомгаңның әҗре китте ди. Шуңа күрә җәмәгать, моны без белергә тиешлебез. Вакытында инде әйтеп калырга кирәк, югыйсә онытыла.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ete. Birigiz dedi, üzügizge kiletirgan rizikni haram bilendi kitirmegizdi. İsirtkeç satmagız. İsirtkeç satmagız. Temeki zarar kitiretiren evirlerini satmagız. Cemaat temekini köp kişi tarta. Orakını kızgınıç köp kişi içe. Şuşunun arkasında cemaat onu satuşçılar şunun bilen akça işleybiz deyip uyluyorlar bik köp. Çınnan da büdjet dola şunun bilen cemaat. Büdjet dola. Orakı satu bilen. Alalar, lisenziya satırga yaramay betende. Lisenziyini alıp, satıp alıp, şuşa haramını ve rıhsiyat alıp, devletten kişilerge şuşa haramını satalar. Bunlardan elbette akça kire. Lakin bu cemaat, bu eyber kişiye fayda kitirmi, kirisince zarar kitire. Dünyada da hem ahirette de. Biligizdi, Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem, kişiler kilip eyte, mena o haram aşı, mena o haram içe, bik yokşı yaşı bit. Normal ne bitti? Peygamberimiz eyte, eğer dedi bir kişini de tuktavusuz Allah'a karışkanlığın kürdügiz ikendi, hem de anarga de malı gil kilip tıradı mal, bilip tırıgız de, hede istidrac, bu de Allah Teala'nın siz nişik yaşaysız demin yaşayım diye. Bu dünyada cemaat bu vakitlice sınavını birip tıra, ömrünü hem Allah Teala katı etip tutan diye. Cemaat karagız haram mal için nişik sahabeler korkkanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iretken cemaat bir soğuştansın, Hayber soğuşunda, Ömer ibn Hattab kile şu hadis, Sahih Müslim'de. Sahabeler giriler, soğuş kırında, bolsa şahit bolgan, bolsa şahit bolgan, bolsa şahit bolgan. Şahitlar cemaat turudan turu cennetke kiretirgan kişiler. Birsi yanına toktaylar da şahit diye eyteler. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem, yok diye. Mene şu kişi şahit tugildi, min anıdı, hazirdi, küremdi, cehennemde diye. Soğuş kırında cemaat yata, ol şahit, muçinik. Bu kişi de cehennemde de, niçin? Soğuştan soň bitinde trafiylar kola, düşman, ganimet malı. Bülginçege hatli trafiyini. Maradyorstuva birinin indi bolarga tiyişli tügül. Trafiyini bülginçege hatli bu kişi içinde hazırdı. Cemaat karagız. Haram eyber. Soğuş kırında, Allah yolunda soğuşkan hemen ütirgenler ol, şahit bulgan, Allah Teala ölgenler diye bekmegizdi. Soğuş kırında yata, sahabeler bitinde bilmey, şahitti, Peygamberimiz eyte yoktu. Min anı hazır küremdi. Ol urlagan, bülginçige hatli, anırga tiyişli bolmagan malını algan için oldu, ot içindeydi. Cemaat, bular şahitlar. Eğer de bir kişi satkan vakitinde aldasa mesela, aldagaç mesela bir kısım tuta da çitilnikini yapıştıra. Türkiye'niki, Kıtay'niki ol, yani Türkiye'niki de yapıştıra mesela. Cemaat bunun beyesi arta. O sataşuşunu, o şuşu satkan akçaga yaşayı. Bu cemaat bayı bit hazır. Kişiler Türkiye'niki de balalar. Hemmine şunun cemaat şuşu akçaga ol nersedir alıp aşıy. Ol cehennem utun aşıy özünün içine. Kişinin rencişin aşıy.
kişinin küz yeşlerin, kişinin korgışın ala üzüne. Ebu Bekir radıyallahu anh'unu bilesiz. Gün sayın hizmetçi malay aşarga kitire. Aşarga kitire. Bir vakitini bir kinne aşağından sonra hizmetçi malay sıray ey emirul müminin ey Allah Teala'nın ilçesinden son kalgan emir halife bilesiz mi dey bu rizıkını dey min nindi okçaga aldım dey. Yok dey. Min dey İslamga hatlı dey kürezeçilik bilen dey şıgıllendim dey. Yolgan. Bu çın kürezeçi de tügüleli. Eytip dey. Yokşuğa yurağa. Mine siz aşağıdan rizık dey, şul akçaga alıngan dey. Ebu Bekir radıyallahu anhu şuğa da искусственный nervota deyip eyter biz indi. Yani üzünün karnındağı aş kazanındağı rizıkını çıkara. Canım çıka yazdı dey, canım çıka yazdı dey. Hatta canım çıksa da dey, min riza bulur idim dey. Çünkü min işittim dey. Allah Teala'nın cennetine haram rızık oşap üsken kişinin teni kirmez digenini işittim dey. Haram aşağın, haram içken, kişilerini aldap algan, yaki yalgan dokumentlar yasatkan, yaki urlap algan da sizdirmeyçegine onu satkan, ol benzin mi, ol dizel mi, başka ibir mi, ol onu sata kimgedir. Hem onu akça, yandan akça kredi olanı, yandan kredi. Haram akçanı Allah hem şunun bilen yaşay. Şuşu ol arakı da içmeyi, temeki de tartmayı, dunguz iti de aşamayı cemaat. Kişi bir cemaat haramını dunguz itigine de böyle. Şuşu rizığın çıkara. Ne için? Çünkü Allah'tan korka. Çünkü bu haram. Yerege aşağı uzıp kalbin tımalı iken cemaat. Kalbin tımalı. Köngülünün tınışlığın ala. Allah-u Teala'dan yırak ayta. Kişinin köngülünün tınışlığı yok ala. Yerege taş kebek kota bara. Çünkü cemaat ol haram eybir. Ol kişinin kalbin tımalı. Çünkü ol ağı. Şu an göre cemaat Ebu Hanife rahimehullah sarık urlağanını bilgenden soň sarık urlangan Kufa şäherinde Irak'ta sarık urlağanlar cemaat. Ol urlamagan bitindi. Lekin cemaat ol sıray sarık köpme yaşaydı. Urlangan sarık köpme yaşaydı. Ol yeşi, onu soyup belki satkanlardır da indi, belki ikinci jirgede alıp gitkenlerdir. Sarık köpme yeşiydi. Falan halle yeşiydiler indi. Sarık, üzü ölümü bilen yani çalmasan köpme yeşi. Falan halle. Şuşu müddette, şuşu sırok sarık itin avuzunu almay. Ne için? Haram rızık kirmesin için. Ol urlamagan bitinde cemaat. Ol bilmeyi. Lakin şikre.
Peygamberimiz ayta: "Da ma yuribuka ila ma la yuribuka" di. Saklan di, şiklene turgan eberden koşta di, şiklenmi turganga di kildi. Peygamberimiz ayta sallallahu aleyhi ve sellem. Şoňa köre jemaat Ebu Hanife şuşy sırok içinde sarık taşamagan. Bular jemaat sarık ite haram tugel. Tege malay kitirgen Ebu Bekir rizikni da ol haram qaraptır, haram rizik aşamagan, lakin haramdan kirgen jemaat. Koya barasın jemaat, açıktan açık haram bolgan eybirni kişi satsa, şunun beraberine yaşasa, nerse bola jemaat? Bu kişi tövbe kılırga teyir. Tövbe kılırga teyir. Allah Teala'ga tövbe kılırga teyir. Koytırga teyir Allah Teala'ga. Yılap tövbe kılırga teyir Allah Teala'dan sırap, gafu sırap. Şoňa köre jemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kitirip sahabelerge, "Mine di Cebrail aleyhisselam hazır di, benim yanımda di, mena vahiy kıldı di. Birigiz dedi, rizigin di, aşık tırmasın di, haram." Ol sizni kuup jiteşekdi. Neçik? Ölüm kuup jitken kebekdi. Rizigigiz sizge yazgan rizikni aşap bitirmiçe, yaki kiyip bitirmiçe, yaki sulap bitirmiçe, yaki başkaça kullanıp bitirmiçe bu dünyadan gitmesin cemaat. Lakin Allah Teala sınay, nindi yolunu sayılar iken bu kişi değil. Cemaat bu kıssаны da bilesiz. Ali ibn Ebu Talib'nin kıssasın. Meçitke kire diyesin bir kişinin çakırada bir malayını tutup tıraylı dey. Okup çıkınca tutuptır, saklaptır. Bu malay tutada iyerin diyenin iyerin saldırıp ala da bazarga barıp sata. 2 dirhemge. Ali çıga meçitten şuşu malayga hizmetin saklap turgan üçün tülerge 2 dirhem. 2 dirhemge sata haram aybirini urlagan. Bu çıga 2 dirhem tutup halal, lakin ol indi urlagan da onu satkan. 2 dirhemni birede bir kişiге iyer alıp koytalı dey. Medirdi vakit sabır etmegeni için. Şoňa köre jemaat Allah subhanahu ve taala her barçalarybızga da halal yol bilen haramlardan toktap, nindigine yol bolmasın, haramlardan saklanıp, şuşunday saklanu, takwalyk körsetip, Allah Teala'nın rizalygyny ümit etip, Allah Teala'nın açuğundan saklanıp, barbızga da üzi koşkança Peygamberi iretkençe sallallahu aleyhi ve sellem yaşawlaryny nasip etseydi. Aqulu qawli hada ve estağfirullah ve lekum ve